later is after the fact. Yes. But what we are interested today is that we know these are the touch points that the customer interacted and the customer was not satisfied. Betul? So there is a problem here. First thing first, we need to know where is the problem. Is it the customer or is it the employee? Sebab jangan cari masalah dengan. See, one thing I belajar dengan orang Jepun dia selesaikan masalah tu. Dia tak cakap siapa buat. Bila kita masalah timbul, bila kata siapa yang buat? Itu jadi masalah, orang jadi defensif. First thing kita patut buat adalah apa yang kita boleh buat untuk selesaikan masalah ini. Lepas tu kita dah settle dan kita cari dengan siapa, kita seruntuk dengan dia. Bila kita kata siapa yang buat, dia jadi defensif, betul tak? Okay, let's work together and solve the problem. What is the future? Let's solve the problem, later we talk. Jangan kata siapa yang buat. People become defensive. Alright, good.